Kidolo jo sokoni loka polon loko soroti, idumuni jo achalani na chesi pitai koma meti kulepe kotoma. Adio pet kotoma ichakaka chalani kosokoni kalo, Mary asio, nesabala igeta swam ponye utara kesi kwa pekwangin kanu atamita itilolo kini podasi akech. Mambere ajina ingefini pole takani. Nare erikobere kungesi kwa kila. Erikobere kuni mumete karno ito. Amiji enebo masidio senero are ijo kuni. Ari bongo kuni sodejo. Jai bere sita mbere mutulo tuka popanya nara mamtiri rapala. Bere jangi tuka bae. Jamu no bare ijo kuni ngare. Echakana chalani echelo be Robert Opus nisabala eringa swam kech konye emunosi kesi ejokyar ebongokin isemeroi. Mambere jo anu tumale ko mambere na resibukai tumala iko kwa swama no ni swamalo legwe hadi nyama zikosi nyama tai bono ikurasi tumale. So, when you wife was in department, Aidony department, and also the piano. One for a bagger. When I'm dealing with Kosodi Mary Akea, Nesabala Ebe, Apianar som adepar. Kupani bere etana bere ni tunu sokoni, kobetunye pono ojo. Nare kospere nyamate baga hapeni aduko kata rokwani amuno mobai before the end of this week minasitu ngomoto angana kesi bukai kila gulana da buni nini bora kele kono adio kuna Petwa Anyimuto TV East.